Hi, welcome back to my channel. I'm gaming Dr. Nihar Sinam and ngasi video si the mole removal ki process sama yingminazi sambru se kamai na lauthoi. Firstly, hida kamai copy and then hida tairani sambru kamai lauthoi and then sambru phochan ba lauthopa matung da skin do phochan ba haibtare. After that, numit mangani lerega langsatpa do na da bani si video si da dum urani mi na hek kinai that langsatpa je na gadra haina. And then langsat pa hek lorga numin mangani dura kari phibam do uge habado kitang ngangli phot pagi mami do kitang di ugani but then adu di only numin mangani gi loidangai ba matam gi oidine 99% of the times hafta khale rega tha khale rega sambu sat ki mo sambu lothok ki mo pham je dak kem uda ba yawi and sambu je apik po orga di lang hek sat pa matung da kasuk uda zu yam yawi but sigi case di sambu je kitang chawi aduna magi process kitang dongali hidak su mafam ani hum mari manga da copy and then len baluaraga phochan bazu layer ani da photle kitang manung da zoma mathak zoma skin layer da zoma skin gi makha da zoma so see videos e hana ying thokpiro adu loraga pura loraga kanda sambru lathokpa gi matang sida khar hena kupna detail discussion amazu tawgise Nanti kok. Okay, jadi advice kan hai ke ko. Sambur lo ko je takan ba thok ti oidam ne ba. Lang yauri kan yam u ne lang sa kan da sai uram ba to sam u ter de su. Mafam je ngangsan ba gi kha uyi ba ko. Line amadi dum udine ba tha taruk chahi ma phar kan di pura scarless oi gi chang sang wang ba but still sai da go already sham kai te ko but si di yam u mo pham oi na chance la oi se scar ta da na ba mulom da da na mulom dum season na je ba hoji ena te bi ba mulom do ngi ma leibra mulom di bra adu gi mulom do 3-4 days lagi zeba masih hanya hangsir pasien gumko after 4 days dak ki mulom dum hawrase masih ki mulom jitai roisi
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯁꯣꯐꯠ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯆꯔꯥꯏꯖꯔꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔ 4 days ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯣꯂꯣꯝꯗꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ 2ꯔꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯂꯣꯝꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯅ ꯇꯩꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯃꯗꯨꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯥꯅ ꯊꯝꯒꯗꯕ ꯗꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯦꯜꯁꯤꯅ ꯗꯥꯛ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯨꯞꯁꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯣꯏꯁꯟꯒꯅꯣꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯊꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯃꯉꯥꯜ ꯐꯨꯔꯤꯈꯩ ꯉꯥꯡꯁꯤꯟꯕ ꯗꯥꯛ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯍꯦꯟꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯧ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯇꯩꯁꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯟ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯡꯗ ꯀꯣ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯂꯩꯕ ꯁꯟꯂꯥꯏꯠꯇ ꯌꯥꯝ ꯑꯟꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕ So now hojiki video do yengba loramnina hojik sambru lothokpai matangda points ka discuss tause. First of all aina discuss tawningi je that koina sambru lothokpa loraga magi lothokpa mafam do aduda skin the whole ama create toinina ko lothokibagi adudo kyam pi habdo aduda depend tawe koina layer kyam photoino heze lang kyam photoino heze yam apikpa oiraga di koina single layer da skin khatang phochalle soindang kathokpa oiraga di skin khatang phochalle and numit mangani lega lang satpada kasu tawroi khadang chawring khalaje hujiki video da yengbada tumaina hamba lothokpagi magi lehoba space to khar chawring khalaje sigi pakna kathorakpaje koina skin khatang photpagi langduna mapanda sangbagi manga tarora pholazu pikpagi ani humra pholazu khar deep oina lothokpa pot oiragadi koina langdo saina photlagadi sida si chingsanbadi yaudre ko so hayeng numit mangani da lang satlor kanda dum wound week oragane scars pakthoraki hotnarakani ba ani thing saina haina movement face ki movement tawba kanda scar pakthorkani aduna koina deep oibadana layer by layer phole so si concept se koina plastic surgery da anywhere in the body plastic surgeon oidraju topa surgeons myamnasu anywhere in the body koina layer closure sida muk saina close taweba layer closure tawbagi advantage sina kaino haibda makhagi saruk siju close tawramina ngasagi yam deep oidaba wound adu taredana suk deep oirambaje layer da khain khar photkragadi ngasagi skin da photkadaba langduna magi mathauji kaino only si khatangni sign layer bodo sign chingsan doi sarukpadi si loi photpigre si katang ngaire so si katang support tawba langdudi numit mangani lerga satokpa yare magi skin gi healing do hawrokpa kanda lang satokhiba yare si na maram oraga koina layer amada photpa yawi ani da photpa yawi so hojiki aina si explain do isidi aina haning is the amba sambru lothokpa di layer amtang da photle sumaina kitang chawba sambru kitang deep oina lothokhiba di layer ani da photpa ne manungda pholiba langduna mathanda tumjaba langdo oiduni su kharlega tumjagani mapanda pholiba langduna lothoe numit mangani matungda lothoodi khar kuina lerga lothoodi kai ge koina photliba mafam do aduda langi mami langi kisi ge mami lang chingjan bagi lang photpagi lang na skin da nambagi mami tabia and scarring tendency hengatle so adu section da biade and then photpagi photpase samru thopase plastic surgeon da la ise kai photpagi tightness haitare ko skin je saino ka thokre akoina sain khatang to honingi ni photli ne na ekta kanna saina chingjaladi langi mami kanna tagani and scarring tendency hengale so phot len bagi direction photpagi layers lang phochan bagi power magi chin bagi tightness and lang lothokpagi timing lothokpa loraga piba advice adu loraga tawba checkup and kaiguma scarring tawraga di kai tawgani and adu mayam do si myam je khanlaga tawba process oiduni sambru macha am lothokpa rezu so that zero scarring leinabagi damakta adu si myam je khandabida scar ke gai khandabida just sambru lothoyadi it's a very easy job adu akoina tak mami tahandanaba hotnaba 99% times akoina sambru lothokpada dak mami tadanaba taragazu acceptable way da hana leremiba sambru dagi hena thin dak tardi adu very unacceptable oirani now another thing aina sigi video sida explain tawning is that any surgery lebada akoina non surgical technique amal lei hena haizila adi adu hena phai kan khan tamni so surgeon na di plastic surgeon di
surgical way da sambu lathokani non surgical way da lathok pi ai ka mi na hairadi hena attractive oina ui so koina mid sem baje mid lane baje mitum sem baje surgery tawba na tabida lang na chinga tawba kainga haibali so adu surgery tawba na tabida haibia tiba adu surgery amane lang na body da khar lenga khar chingthok singsin tawbu adu surgery makhan amane adu na khara less invasive lane ma khot pa khar handai haibwani sambru lothok pa je non surgical way da lothok pa procedure adu surgery makhan amane adu procedure amane body sida instrument ama seasonally ni chu ba khot pa tawrini now adu duna non surgical haiba jo kamaina mali no han adu explain taroke mit sem du non surgical haiba leite only non incisional haiba lei ama dana lel laga tawba mithop sem dokpa ama na len da bida lang whole piraga lang lenga tawba so adu do non incisional and incisional kawi so sambru da mole removal adum hai surgical mole removal non surgical mole removal kainga maming thonjan baje chumde na khalle non surgical sina kamain mina non surgical kainga haine je kamain to ina harke asi je khoina radio frequency cautery habam lei khoi ju seasonai khoina operation me amam tawbada ziki cautery have a machine je normal electro cautery or radio frequency cautery or adum seasonai very commonly 90% of the procedures that khoi loin seasonai asi je electric knife ko mane asi na len ma matamda kak na basizna biyai e thokpa handa bagi setting da sina biyai e sung thok tana ba pura chura ga e thokpa myam mafam loin chathat lamaga chusalamaga kakpa oina seasna ba so radio frequency gi sina yam apik pa tips la so yam fine tip oina oina seasna biyai so sambru macham le khala je yam pik pa sambru la di aiso radio frequency cautery ja seasonal ga tak han chu thoe sambru gi amuba dot macha amado adu mangrani and then sambru do uroi sambru lo thok pa tare skin tag gum lo thok pa ju ziki radio frequency cautery lo thoi kai gum kana gum na mai gi skin da sambru mak chu na ta ba kitang dark spot gum le khala asi lo thok pi hari khana khojin na di hekta san khotat pa ya dam ni na ziki cautery na trak han chu thoe kitang low setting da thamaga so similarly sambru si ju khoina magi setting do khara low in thamaga skin do spot am len khale sambru do khoina sir han chu thoga adu gi skin do burn toroga damage togiba and then chan nan thokpada mangrani but kai guma pa aba or deep whatever adu tawda scarring yam thina tawbane so asi zaina recommend to is only superficial oiba and yam pikpa sambru da tawgadamne apakpa mi da dum toxin bu yawi apakpa sambru da toxin bu yawi but hek lo begi photos ti yeng bada di sambru later hani but adugumba case ki long term photo di partner I think na ri so khoina zu almaina tawbi ai but len laga lathokpa gi kana vazina lele am nan na blade na lele len mom ham do nan na line number da pochal le instead of later mama pham do da khoina churaga round oina magi scar leibi yaba situation ama da thamam dei saru so adu da zu na da na ba hidak taibra hidak kapra ama tawdoini hidak taibajina superficial level skin level da khatang na de and manung da injection caption bajina ka deep oina na de so procedure tawba kan da suna na roi and mulom khatang taibajidi khoina lenbra or chuba matam da kitang na ba pharok yawi and then na da na ba mulom taiba haibaje hojik tairaga min manga da kana de 2-3 hours taiba tabane so aduna hidak macha matit lain kap khibizina phayena khalle and then khoigi hojiki chuba gi process is koina surgery da len na seasonal ba instrument ne ba but si gi conditions da len laga skin ka thon laga phot pa gi process len ba kak pa phot pa adu tawtre ha one so but mafam du da koina hojiki instrument du seasonal ga char hana chu de ne so surgical instrument na seasonal ne but magi result na phot pa tawtre ha one adu do non surgical haina ming thonjales but I think animak equal level gi procedure ne le laga phot pa du kasu achowa operation to banate operation mak ko bozu yade it's a very minor surgery surgical haraga surgical way the surgery sambru laktho ini haraga sum haina bada ki hangada bawa nate kinagada bawa nate am pick pa procedure amani khutchi da soidana blade na kitang tak khreng khalaje
मागी healing दो फजनबा अखोइना लंग मचा अनि हमना खितंग फटपीरे खलजे अदु सर्जरी कौगद्रा सो सिमिलरली समरू लथोकिबो मफमजिदा अखोइना खर फटपजे सर्जरी कौगद्रा एंड surgical instrument सिजनरगा नादनबे हिदाक कापगा अखोइना चुबजे असिजि सर्जरी कौरिद्रा हाइबोदो सिगी डिस्कशन तवा अमा चंगी सो non surgical mole removal हाइबा वाहे मथोएना surgical mole removal जे किबिगनु सिने आइना हाइनिंगिजे animal almost chap money. Thanks a lot for watching this video. Next video, don't take care. Bye.